Vandla leri fuma ka ANC ri ya kanela mitlhontlho ya tiko mahele ya vhiki lama. Vanhu vambirhi va khomiwa mayelana no dlawa ka ndyangu wa ka Memela eKwaZulu-Natal. Kasi eka mitlangu, xipano xa Mamelodi Sundowns xi sungula ti-quarter final ta CAF Champions League eAlgeria. Milongo mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga ri perile. Matsalanankulu wa ANC Fikile Mbalula u lemuxe vaholobye eka khabinete ku tshika ku lwela vulavuri bya Eskom. Leswi ta endzhaku swiviko swa leswaku ku na ku tshukiselana mahlo exikarhi ka holobye lontshwa wa gezi Xitsonga Mahungu na vaholobye vambirhi lava nga khale Gwede Mantashe wa Energy na Pravin Gordhan wa mabindzu ya mfumo. Tindzawulo ta Mantashe na Gordhan hi tona a ti lawula Eskom loko ku nga si fika Mahungu. Ku vikiwa leswaku enhlengeletanini yo hetelela ya khabinete vaholobye lavambirhi va pfumelelane leswaku Mahungu u fanele ku langutana ni ntirho wakwe ni leswaku u fanele ku yisa xiringanyeto xa yena xo yisa mahlweni leswaku switichi swa gezi swa malahla swa Eskom swi tama swa ha tirha. Mahungu u thoriwe tanihi holobye wa gezi ku pfuneta kutani xitshunxo eka xiphiqo xa gezi lexi tiko ri nga langutana na xona, kambe swi tikomba onge vaholobye lavambirhi a va tsakanga eka ku va a nghenelela. Loko a vulavula ni vateki va mahungu ekusunguleni ka nhlengeletano ya masiku ya 4 ya komitinkulu ya ANC eBoksburg, matsalanankulu wa vandla Fikile Mbalula u vule leswaku president u fanele ku nyika vurhangeri no yimisa leswi a swi vitanaka tinyimpi ta le tindhawini. Vurhangeri bya ANC byi na mahelo ya vhiki ya migingiriko loko ku nga si fika nhlengeletano ya byona ya komitinkulu. Nhlengeletano ya huvo ya le henhla yo teka swiboho ya vandla leri fumaka yi sungule kahle namuntlha hi nkatsakanyo wa tipolitiki lowu nga nyikiwa hi President Cyril Ramaphosa. Matsalanankulu wa ANC Fikile Mbalula u hlamusele timhaka tin'wana leti nga ta va kona eka makanelwa ya nhlengeletano ya masiku ya 4. We will give you resolution of the NEC. One, on the electricity crisis facing us, but you will get a briefing as we speak from Comrade Sputla and the ETC in terms of their briefing to the NEC. Tomorrow, they will be followed by David Makura in terms of coalitions. It's going to be a big debate in terms of this meeting. We will also receive a discussion on Sunday on reconfiguration of the alliance by Comrade Phoebe. She will also come and brief you about that discussion. On Monday, it will be international. International Monday perspective of the NC will be led by First DSG as part of her assignment, Nomvula Mkonyane. She will brief you about NEC discussion on this. The closing address of the president to the NEC will be open to the media. Nhlengeletano ta tlhela yi kuma switsundzuxo swi bumabumelo kusuka eka president wa Southwest Africa People's Organization ni president wa le Namibia. Ku fana ni ANC, SWAPO yi langutane ni ku hunguteka ka nseketelo wa nhlawulo. Vandla leri kume 57 wa tiphesenti ta tivote eka nhlawulo wa 2019 ku nga ku hunguteka lokukulu loko ku pimanisiwa tiphesente ta 87 leti va tikumeke eka nhlawulo wa 2009. Ku khomiwa vanhu vambirhi mayelana no dlawa ka khumo wa vanhu va muti wun'we eImbali kusuhi na le Pietermaritzburg. Leswi tisise holobye wa maphorisa Bheki Cele. Muehleketeleriwa wa vunharhu u baleseriwa a lova hi maphorisa. Wun'wana wa vumune wa ha tale na nhova. Mahungu yo tsema nhlana laha vandyangu va nga dlawa hi ndlela ya tihanyi ku hehliwa leswaku ntlawa wa swigevenga leswi a swi hlomile va nghene eka ka vanhu lava no ti endla onge hi vona maphorisa lama lavanaka na swibalesa leswi nga riki enawini. Vandyangu va amukele swigevenga leswi. Swigevenga swi sungule ku balesela xikan'wekan'we no dlaya khumo wa vanhu lava nga dlawa va katsa nhungu wa va ka manana na vavanuna vambirhi. N'wana wa tsevu wa malembe u vavisekile no tsutsumiseriwa exibedhlele. It's very bad. They're distraught. Some of them, they're angry. In fact, they are in pain. Even myself, I'm a bit emotional speaking to you. This is like my second home. I'm always here. I love this family. It's very sad because even last year, Mkhulu was killed, Mr. Memela.
It's very sad. It's very painful. Loko maphorisa va ha lavisisa mhangu leyi endyangwini wa ka Memela va lumiwe ndleve mayelana laha swigevenga leswi swi nga tumbela kona. Maphorisa va tlakuke xikan'wekan'we va tsutsumela laha swigevenga a swi tumbele kona. Ku vile na ku baleselana exikarhi ka maphorisa na ntlawa lowu laha xigevenga xin'we xi nga dlawa loko un'wana a vavisekile kasi wa vunharhu u balekile. Maphorisa va kote ku khoma xigevenga xin'we. Asibingelele Mlondi, sidlulisa ukuzwelana okukhulu nomndeni lo lahlekelwa amalunga ayishumi. Esithola ukuthi ebusuku kuzosa kubi namhlanje kungena amadoda amathathu angenela abantu ngenhlamvu lapha. Isehlo leso esingajwayelekile futhi isehlo esingathatheki kahle kuwubulwane lokho kwenzekile. Kodwa sijabulela kakhulu ukuthi kuthe siselana kwabe kuba khona into ethize ziyaziwa igebengu lasihleli khona. Amaphoyisa siyawabonga kakhulu ukuthi asheshile aresponda ngendlela yokuthi ababili baboshiwe. Vaaki va kombele maphorisa ku hatla va khome swigevenga hinkwaswo leswi khumbekaka na ku tiyisisa vululami eka nandzu lowu. Vaaki van'wani va chave ku vulavula na va Mahungu va vula leswaku va chavela vutomi bya vona. Vatshami va le Soweto va koxa leswaku loyi a nga dlaya swifanyetana swimbirhi elokixini leriya a kumeka no khomiwa hi xihatla. Vana vanharhu va xikolo xa Xitsonga Primary eSoweto va tlhakisiwe hi wa vunharhu. Mintsumbu ya vambirhi yi kumeke eWhite City na le Rockville hi xa mundzuku wa kona. N'wana wa vunharhu u ponile. Vaakatiko va hlamele endzhaku ka loko kumeke mintsumbu ya swifanyetana swimbirhi yi ri hava swirho swin'wana. Mintsumbu yi lahliwile laha yi nga kumeka yi ri endzeni ka tiplastiki eWhite City na le Rockville tolo ni mixo. Ku hehla loko Tshiamo Ndlovu wa 6 wa malembe na Nqobizitha Zulu wa 5 wa malembe hi vukhale va tlhakisiwile hi ravunharhu. Va tsemiwe swirho no tlhela va dlayiwa. Xifanyetana xin'we xi ponere a hlamile. Vaaki va ni ku chava ka ku vana vo tala va nga ha dlayiwa hi xikongomelo xo endla murhi. It's the first time of hearing such a thing because normally we look after the kids from the same community. Yeah, we are a dropping center after all, so maybe it would have been better if we were there. Ku nyamalala ka swifanyetana swi siye vahlayisi va vona va ri ni gome. Sigqilazekile kakhulu sisi. Asikwazi nokucabanga kumanje angazi nokulala kulaleki because especially mina engimbonile engifike kuye ngambona ngendlela bamhlephule ngakhona ubuso umntwana really angilalanga namanje angifuni uqamba amanga ngizenze ngcono. Isimo sibi kakhulu umntwana bamlele kabuhlungu kakhulu. Vaaki lava fambaka va karhi va rindza va kombele vuseketeri kusuka eka maphorisa eka pfhumba ra vona ro lwisana na vugevenga. We are dealing with people that are likely to be using children's parts for muti, or there's also some level of trafficking, maybe parts of people, I'm not sure about that. But now that says the care for children as a community is very low. Varhumiwa kusuka eka mfumo ku katsa na Holobye Nkulu wa Gauteng Panyaza Lesufi va endzele mindyangu leyi nga weriwa hi khombo. U kombele maphorisa ku tirha ku hetiseka ku kuma tinsulavoya leti nga endla mhangu leyi. Swatetano huvo ya vuhlayiseki bya vaaki kusuka eka Palamende ya Xifundzankulu va vitaniwile ku ta pfuna. Our mandate is to make sure that what the department in essence, the departments that are involved, the Department of Education, the Department of Social Development and the Premier's office do actually come good of their promises and undertakings that they've made to the families. And then secondly is also to the police to make sure that the police do their job and find the culprits that they've done this. Eka nkarhi wa sweswi xivangelo xo dlayiwa ka swifanyetana hi ndlela ta hanye a xi se tiveka. Mfumo wu tshama wu rindze rivala ra nhlangano wa matiko UN eBrooklyn ePitori vusiku na nhlekani. Leswi i ku tiyisisa leswaku vahlampfa lava nga hlongoriwa erivaleni leriya a va ha pfuki va vuyile. Va hlongoriwe mixo wa namuntlha ku ya hi xileriso xa khoto. Hi matakuxa namuntlha vahlampfa va bohe ku langutana na xiyimo lexi a va xi balekela ntlawa wa maphorisa wu va susile a va tshama kona. The SAPS is authorized to arrest and detain any member of the first respondent or any associated with them who resists removal or becomes violent. Should the need arise in accordance with the applicable laws of the Republic of South Africa,
kusuka laha xiyimo xa ha ta xi nyanya ku tika. Let me go die, my sister. We are suffering. The kids, they are suffering. Van'wana va pfumele ku yisiwa eLindela evupela-dyambu bya Joni, ndhawu leyi va nga ta sukela kona ku tlhelela eka rikwavo, kambe van'wana va tiyele ka vona hambileswi maphepha ya vona ya ku va laha tikweni ma nga hundzeriwa hi nkarhi. It's not a nice place. Ku tlula 100 wa vahlampfa lava va huma ematikweni yo fana na Burundi, Uganda na DRC. Van'wana va vona va khomiwile. I'm worrying about my child. I'm not going to Lindela. Lindela is a prison. I come from Lindela. I suffer for 4 years in Lindela. Kasi vana va sale va chuwile. We feel so very bad. It's so bad. We don't have anyone to protect us. Even the government can't protect us. Even UNHCR. Va balekele eka ndhawu leyi hi lembe ra 2019 loko va tsutsuma ku hlaseriwa hikwalaho ka madzolonga ehenhla ka vahlampfa. Va ve va koxa ku yisiwa eka matiko akelani ya Afrika-Dzonga leswaku va ta kuma vuhlayiseki. Hambiswiritano, UN yi ri swikoxo swa vona a swi nge koteki. It is extremely concerning that many of the children have been out of education, and that's why living on the street in a public area where children don't have access to the education that they need is not any kind of solution. That's why we have encouraged refugees to reintegrate into the community, or where possible to return to their countries of origin. Eka nkarhi wa sweswi vumundzuku bya vona a byi tiveki, kambe lexi nga na nkoka i vuhlayiseki ni vumundzuku bya vona, ngopfungopfu bya vana va vona. Khoto ya le henhla eBloemfontein yi pfumelele xikombelo xa magqwetha va hehliwa eka milandzu ya projeke ya masi ya Estina. Magqwetha va kombele ku engeteleriwa nkarhi wo langutisa kahle tsara ra swihehlo. Projeke ya masi ya Estina yi helele empfhukeni endzhaku loko mfumo wa xifundzhankulu xa Free State wu humese thendara ya ntsengo wo ringana 280 miliyoni wa tirhandi. Thendara yi nyikiwe khampani leyi nga na vuxaka na va ka Gupta. Vahehliwa va katsa khale ka holobye wa swa vurimi eFree State Musebenzi Zwane kun'we na 15 wa vahehliwa kulobye. A va ri ekhoto namuntlha ku sungula ku tenga milandzu leyi va hehliwaka hi yona swi yisiwe eka n'hweti ya Mawuri. Kasi loko hi vuya emavhengeleni byi virile vukanyi ePhalavura. Tshama na hina. Hi yisa mahlweni mahungu ya SABC. Van'wana va vaaka ndhawu ya Beresford eLimpopo a va ha ri na ndhawu yo tshama. Ku vuriwa leswaku mikhukhu ya vona yi hisiwile hi vachayeri va mathekisi va ndhawu liya. Vatshami va le mikhukhwini va ri a hi ro sungula va hiseriwa mikhukhu hi vachayeri va mathekisi. Vachayeri va mathekisi le tlhelo va hehla vatshami va le mikhukhwini hi ku tumbeta swigevenga. Va tsemeke nhlana no karhateka emoyeni laha a ku ri ndhawu yi ri yoxe leyi a ku ri kaya ra vona. Vaaka ndhawu va hehla vachayeri va mathekisi hi ku hisa mikhukhu ya vona no yi hahlulela. Leswi swi siye mindyangu yi nga ri na swiambalo, swakudya na ndhawu yo tumbeta nhloko. Ku hundza 70 wa mikhukhu yi hisiwile endhawini liya hi Nyenyenyani, kambe a ku na munhu loyi a nga khomiwa. Vaaka ndhawu va ri va lahlekeriwe hi mapasi na tijunifomo ta vana. Va ri vanhu lava nga hisa makaya ya vona va tlhele va sivela va switimela ndzilo loko va lava ku pfuna. A va rela rena ba ka mo station 10 ga bona bana ka morenkeng ba folo tšolela ka tšoe ja lebelebele ba re tšhubela ja rena jo pasa je license ka moka tša go ja rena re sa tsebe re keng la mathomo ba re tšhubetše ba buša ga ba botša gape re tlo tšhuba a re tsebe rena se ba kwa keng. Loko swa ha te tano va mathekisi va hehla vatshami va le mikhukhwini hi ku tumbeta swigevenga. Va ri mikhukhu liya a yi le nawini naswona yi nyanyisa vugevenga no xavisiwa ka swidzidziharisi. Bana re fo ba rena le bone mare re ba lotile ganeng jole nyana ka kola go gona go le ba kgekolanyana ba le gore re tlist re fo re tswa le re tshwaretse bana tlheng batho ba modimo ka ra tshoga le go le ha re safe ka baka la gore ha re sa tseba re ka tjana ra bia ka re ba ka no tla gape ka baka la mathomo ba e dirile tabe. Vatshami lava nga tiviki leswaku va ta khoma yini va tshika yini va kombela mfumo ku hoxa xandla hi ku nyikela swakudya na tindlu. Maphorisa va ri va karhi ku endla vulavisisi mayelana na milandzu yo hisa. Vatswari na vatshami va muganga wa Waterfall Boven eMpumalanga va pfale xikolo xa le ka vona eBudlweni Primary
xikolo xi akiwe hi lembe ra 1992 kambe se xi hlakarile. Vatswari va ri xikolo a xa ha hlayisekanga naswona xi kayivela titlilasi to dyondzela eka tona. Va hehla ndzawulo ya dyondzo exifundzeninkulu lexi hi ku ala ku yingisa swirilo swa vona. Kwalomu ka 800 wa vana va tirhisa titlilasi ta 4 tanihileswi ku nga xikolo xi ri xin'we eka muganga lowu. Vana va dyondza hi ku cincacicana vhiki na vhiki. Kusukela hi lembe ra 2019 vatswari va vana va ri karhi va vilerisa hi xiyimo xa xikolo. Sweswi va xi pfarile. The issue of the infrastructure, we engaged with the department since 2019. So we were busy discussing with the department, and even today, department still doesn't seem want to take us serious. So we decided to take these major stages because he even promised us the mobile classes. They even promised us the mobile classes that they're going to give us 8 mobile classes by the end of February. Guatemala, after February, they give us 2 mobile classes instead of the other 6. Vatswari a va yisi vana va vona exikolweni hikokwalaho ka xiyimo xo ka xi nga tsakisi xa xikolo. Va vula leswaku va vilerisa hi mhaka yo cincacincana ka vana ku ya exikolweni. We have seen, according to what the infrastructure is now, that the teaching and learning is no longer conducive for our children to be in these premises. It's been from 2019 since this building is cracking and it needs to be demolished, in fact, because now we are concerned about our safety. The safety of our children is so important, and also the safety of the staff of the school is so important. Also, we are facing a problem for rotation. Our children, sometimes they come 2 days in a week, sometimes 3 days in the week. So when they come again in school, they forget all the things that they learned in the previous system. Even now, we didn't get the report for our children because of the system. They say admin's not working. They don't have a clerk. Ndzawulo ya dyondzo ya Mpumalanga va ri va yi tiva mintlhontlho ya xikolo xa Ebudlweni Primary. As a department, we are aware of the infrastructure challenges at Mbudlweni Primary School. We have already started the process of appointing a contractor who will build a school in 2 phases. The first phase will include fencing, demolition of 12 unsafe structures, and the construction of 12 new classrooms. And the phase 2 will include a kitchen and a computer center. In the meantime, we will supply the school with 4 mobile classrooms to ensure that learning and teaching takes place while we are constructing the school for the community. Vatswari va tshembisa ku emahlweni va nga yisi vana va vona exikolweni ku fikela loko ku va na xintshunxo eka mhaka leyi.